Të nderuar shikues, mirë mbrëma nga unë, Muhamet Zeqiri. Do të flasim sonte në këtë emision për perspektivat e Maqedonisë, por nga një prizëm tjetër, nga prizmi çështjes shqiptare. Jemi dëshmitar të radikalizimit të toneve, si nga subjektet politike, por edhe ashtu edhe atmosferës në përgjithësi në vend, rritjes së tensioneve ndëretnike. Kemi përplasje brenda vetë subjekteve politike shqiptare, partia në pushtet tani më është e qartë se është ndarë në dy rryma, njëra për të vazhduar të qeverisë bashkë me Gruevskin, tjetra se duhet thënë lam të mirë kësaj qeverie. Për gjitha këto, sonte do të tentojmë të flasim bashkë me mysafirët tanë që janë sonte këtu në studio, të cilët do t'i prezentoj kolegu Bobi Hristof. Добро вечер и од мене, а добро вечер и за нашите вечерашни гости. Тоа се господин Слободан Чашулев, поранешен министер за надворешни работи. Вечерва имаме и гостин од Албанија. Добро вечер за професор Кочо Данај, за господин Алберт Муслиу, аналитичар, и господин Јанко Бачев, председател на Народното движење за Македонија. Добро дојдовте edhe mirë se erdhët edhe nga unë në studio. Do të filloj me ju, zoti Danaj, jeni njohës si rrethanave, lexoni, përcjellni këtë që ndodh në rajon, posërisht ku janë shqiptarët. Si e shihni pozitën e shqiptarëve në Maqedoni dhe sjelljen e subjekteve politike që i përfaqësojnë ata këtu? Po, ka dy gjykime. Gjykimi i parë thuhet më mirë. Është pastaj gjykimi real në bazë të atyre që janë shkruar, të atyre që janë formuluar, të atyre që janë deklaruar, të cili gjykim të çon atë që nuk është atje ku kërkohet. Për të mos thënë që ka bërë hapa mbrapa. Ç'dua të them me këtë? Dua të them që duke lidhur me hyrjen e temës tuaj, që marrëveshja e Ohrit në thelbin e saj kishte mentalitetin e besimit midis dy popujve. Sa kohë që sot thuhet se ka radikalizim të situatës, ka radikalizim të politikës, të propagandës, do të thotë që kjo marrëveshje nuk ka arritur atë që është më thelbësore për thelbin e saj, besimin midis dy popujve që jetojnë me njëri tjetrin. Duke u nisur nga kjo, unë e gjykoj shqetësues, por duke e lidhur me gjithë situatën në rajon në cilin e jetojmë të gjithë, Maqedoni, dhe do preferoj gjithmonë të them Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, Malizi, Bosnë, gjykoj se është një situatë të rësisht e paqëndrueshme në këtë rajon ku ne jemi të detyruar dhe të dënuar të jetojmë dhe të bashkëpunojmë. Zoti Çashule, si e shihni ju rolin dhe zhvillimet që po ndodhin brenda subjekteve politike shqiptare? Најнапред би сакал да го дополнам вашиот вовед. На Балканот има две отворени прашања, македонското и албанското. И она што во моментот сакам да го кажам како моја цврста позиција тоа дека обете треба да се решат, но не за сметка на другото. Со други зборови, ние треба конечно да сватиме дека еманципацијата на двата народа е заедничка и расчистувањето на непријатните наслаги од минатото треба да ги правиме еден со друг, а не еден спротив друг. Инаку, јас мислам дека ситуацијата во регионот е, како и секогаш, односно од распаѓањето на СФРЈ, кревка и подложна на потреси. Кајна ситуацијата е манипулативно доведена до радикализација и се изведуваат конјунктурни поделби. Малкумина зборуваат за тоа како го спроведуваме Уставот и дали сме му лојални на Уставот. Туку сакаат од Уставот постојано да го издвојуваат рамковниот договор кој како документ е вграден, значи како институција во политичките односи не постои, го издвојуваат од Уставот за да потоа врз основа на тоа
колку проценуваат едните и другите дека го исполнуваат, да вршат политичка, да водат политичка војна околу тоа кој колку го исполнува, кој колку не го исполнува. За мене постои еден устав, тој устав мора да се спроведува и треба до крај да се изведат сите закони кои се нужни за да тој биде имплементиран. Некои негови делови, а основата му е, како што рече господин, да се гради доверба, некои негови делови можат веднаш да се спроведат, а некои делови ќе растат заедно со свеста и со создавањето на еден амбиент. Dëshpruese është që edhe pas 10 viteve ne nuk mund ta kthejmë atë besim, edhe ose ta ndërtojmë atë mirë besim mes dy popujve dominant në këtë shtet, që parash ajo marrëveshje e Ohrit, që ndaloi një konflikt. Дефинитивно, се согласувам со вас. Тука доаѓа, токму тоа сакав да ви кажам, манипулацијата со односите меѓу двете, меѓу македонскиот народ и албанската заедница во Македонија, доведува до тоа некои работи кои требаше да бидат прашање на свест и создавање на амбиент за доверба, не се градат за и тоа што постојано се манипулира. Но јас во моментот сакам да кажам и нешто друго. А тоа е дека во Македонија не смее да се изведе нова меѓуетничка криза, бидејќи не само што ќе заостане државата, а особено не предизвикана од некакво си незадоволство, туку процесот за конфирмација на косовската самостојност ќе биде успорен и процесите за интегрирањето на Република Албанија во Европската Унија ќе биде проблематизирано од едноставна причина што регионот е нестабилен и што повторно ќе се најдат манипулативни сили кои ќе тврдат дека едната држава, тоа е Косово, е извориште на кризата, жртва е Македонија, а ќе страда Албанија. Таква стварност не ни треба. Според тоа, мојата порака е до албанските и до македонските политички чинители да престанат да се играат со уставот, туку да го спроведат. Мене идејата дека една партија треба да се подели околу тоа дали е во оваа власт или не, на прашањето на етничките односи, а не на прашањето на несогласувањето на оно што е битно, економскиот развој, реформите, градењето на држава, развивањето, е грешка која може да доведе до несакани последици. Mirë, zoti Baçev, kush dëshiron të manipulojë me marrëdhëniet shqiptaro-maqedonase? Јас ќе се можам да кажам дека баш прашањето е на место, зашто и после 10 години во Македонија најдуваме на тие тензични ситуации и тука не помагат веќе тие флоскули, треба да живееме заедно, доверба да градиме, него треба веќе да се отворат картите и јасно да се каже дали ние можеме заедно да живееме во оваа држава. И да ги погледнеме причините што доведуваат до тоа прашање. Ние 91 година имавме еден устав кој што албанците не го прифатија, не го изгласаа, иако тој устав тогаш од тие европски авторитети беше оценет како устав кој што ги содржи структурите на тие демократски режими во сите тие европски земји и ги гарантираше сите тие малцински права кои што ги познаваат тие европски стандарди за малцински права. Тогаш, значи, како што кажав, албанците не го поддржа. Имавме сега 2001 година рамковен договор и фактички тоа беше нов устав, донесовме. Значи, радикално ги променивме барањата на албанците. Значи, сега добија и многу повеќе од колку што треба да ужива едно малцинство во една држава или една етничка заедница во една држава. И сега гледаме на албанците пак незадоволство. Значи, тоа што се подпиша со рамковниот договор и Македонија и покрај тие силни права што ги обезбеди сега за не само за албанци, него и за другите етнички заедници во државата. Pakrecia lin nga ajo që dikush nuk dëshiron të respektojë atë marrëveshje e Ohrit. Shqiptarët nuk janë ata që janë duke penguar implementimin e kësaj marrëveshje, zoti Baçev. Не, напротив, Охридскиот договор сега пак тие општи формулации многу не ни помагаат. Треба конкретно да кажеме на кој полинија не се остварува. Според мене сега тој договор доследно се остварува и на планот на јазиците и на планот на вработеноста на албанците во пропорционалната вработеност на албанците во државата. И значи да ја завршам мислата што ми беше, ако сакаме да ја градиме таа доверба, ние мора да престанеме со таа практика македонците да ги држиме во едно заложништво, во една позиција на донатори веќе 20 години кои што постојано треба да даваат некои права за етничките заедници, а на штета на македонската држава и на македонскиот идентитет. Значи отворено сега треба да кажеме албанците ако кажуваат дека не се спроведе рамковниот договор, да седнеме да видиме отворено веќе да кажат која е таа црвена линија. Кои се тие права, конкретно дали може да се стават во некоја рамка.
ако може да продолжиме, ако не може, тераме некој друго чаре. Значи да се кажат отворено работите. Добро, Кои се тие права? отворивме и едно малку поинакво гледање на работите. Значи, господин Муслиоеве, да го слушнеме и вашето мислење, зошто креираме, така да кажам, evergreen проблематични политички теми кои што постојано ги дискутираме со години и наместо да ги решаваме се отвараат наместо да се решаваат се отвараат нови проблематични аспекти. Një konflikte është dimensjoni. Edhe gjithë ato qëndrimet e bashkisë ndërkombëtare lidhur me 91-in kanë gjeneruar konflikte në shtete tjera në Jugosllavi. Duke në kuptuar këtu Bosnjën, Kroaci, Sloveninë e filma. Mund ta marrim ne përballë se kushtetuta 91-shin, drejtat kanë qenë aty të garantuara, po kanë gjeneruar konflikt për shkak një sindromi gjenetik të shqiptarëve për tendenca konfliktuoze. Teoria është shumë e mbrapsht. Përgjithësinë në Maqedoni kanë ato që janë shumicë. Edhe për gjithë proceset cilat janë ngadalësuar në Maqedoni, janë keq interpretuar, janë keq implementuar, nuk mund të ketë përgjithësi komuniteti numerikisht më i vogël. Se përgjithësinë e maja cilën e ka edhe pushtetin më të madh dhe përgjithësinë e ka edhe më të madhe. Pse luhet me kartën e marrëdhënieve ndërretnike? Se kemi relativisht parti jo kreative, cilat çdo herë e gjejnë në mënyrën më të sigurt për të përmirësuar gabimet në jetën sociale, ekonomike, politike e kështu me radhë, zhvillimore në marrëdhënie ndërretnike se janë relativisht virtuale. Shihni nëse bëjmë krahasim të Maqedonisë, marrëdhënieve ndërretnike në Maqedoni, tensioneve ndërretnike me disa shtete tjera që kanë kështu strukturë multietnike, do shihni se në krahasim me një bile edhe me një Belgjik, krahasim me një Irlandë Veriore, në krahasim me një Liban. Konfliktet Maqedonisë zakonisht gjenerohen prej lart. Domethënë nuk keni një tendencë konfliktioze ju ndërmjet dy komuniteteve për një periudhë më të gjatë. Shqiptarët deri në vitin 45 kanë pas një, si thosh, problem të njëjtë me popullatën maqedonase. Janë sundu disa shekuj me radhë prej shumë kombeve, bile edhe para 45-s nuk i kanë pas drejtat për cilat ato kanë aspiruar. 45-ën kur popullata Maqedonia bëhet pjesë e federatës, shqiptarët promovojnë si pakisë shumë. Domethënë aty ndajnë, nuk kemi një tendencë ne të konflikteve ndërmjet dy popullateve. Por çdo herë konfliktet ose tensionet vinë si rezultat i politikave gabume, politikave tendencioze. Unë mund të them se ne kemi pas edhe gjenerime të incidenteve të cilat kanë insistuar të ngrinë tensione ndërmjet dy komuniteteve. Ju në fillim e përmendet edhe rolin e partive politike shqiptare. Unë mendoj se nuk është vetëm roli i partive politike shqiptare, po në përgjithësi ne kemi një partizim tjetër shoqëror. Ne si qytetar, sinqerisht, teme ditës së shkon e fundit, a do të ketë zgjedhje, as do të ketë zgjedhje, sa janë qytetarët të interesuar, sa janë të interesuar. Mu si qytetar, unë si jam pjesë të ndonjë strukture partijake, mu si qytetar nuk më intereson a do ketë zgjedhje ajo. Mu më intereson a do zgjidhen çështjet, a do të fillojë ekonomia të zhvillohet, a do të zhbllokohen proceset e eurointegrimeve, a do të zhvillohet çështja e emrit. Domethënë këto janë tema që neve na interesojnë. Ndërsa ne aq e kemi partizuar shoqërinë 20 vitet e fundit, se për ne më rëndësi është kush është në kryetari një partie se sa a lëvizin sendet. Edhe e dyta mund të them se te partitë politike shqiptare ka një karakteristikë tjetër. Ka një ekskluzivitet maksimal. Shifni, unë mendoj se lufta për pushtet është shumë më e madhe ndërmjet shembull Gruevskit edhe Crvenkovskit. Po prap ato ka momente kur ulen bisedojnë në mënyrë normale si profesionistë, janë persona publik. Ju keni momente shumë të ralla ku liderët politik shqiptar ulen edhe bisedojnë. Pavarësisht se a duhen njëri me tjetrin, ato me vetë faktin se mirë me publike, kanë edhe obligim publik në me qytetarëve cilët ato tentojnë t'i prezentojnë t'ulen e të bisedojnë për çështje në mënyrë transparente. Domethënë ne kemi një udhëheqjet politike totalisht jo transparente me një partizim të shoqërisë maksimal. Zoti Danaj, si i pat paraqitjet e bashkëbiseduesve tuaj? Sa i përket marrëveshjes së Ohrit në përgjithësi dhe atë që tha zoti Baçi. Jo, unë respektoj çdo lloj mendimi, pavarësisht se jam pro apo kundër, kështu që nuk do shfaq asnjë lloj referencë apo preferencë në këtë çështje, por i qëndroj asaj që thash në fillim. Bëhet fjalë për dy popull që duhet të bashkëjetojnë apo duhet të ndahen. Pra, ky radikalizim i situatës
edhe mbas një marrëveshje që u fol me të madhe se ishte e tillë, duket që nuk po sjell ndonjë rezultat. Po ju marr disa shembull. Sot policia mund të shkojë në çdo komunë shqiptare dhe të heq flamurin shqiptar që është në derë të çdo komune. Sepse policia zbaton ligjin, zbaton kushtetutë. Sot nuk ka ligj në Maqedoni që të lejoj përdorimin e flamurit shqiptar. Atëre, mua përsëri më shkon mendja, mos ndoshta nesër kjo mund të përdoret për një gostivar në theshtat? Po policia do zbatoj ligjin. Dhe ligji thot, s'ka flamur përdorim të flamurit shqiptar. Ligji i miratuar në 2004 u anullua nga gjykata kushtetuese në 2007. Mbas asaj s'ka asnjë lloj përpjekje. E parë. E dyta. Marrëveshja e Ohrit ka një zëvendës kryeministër, i cili merret me zbatimin e saj. Ai u ka lënë në sy që nga 2001 deri më sot zëvendës kryeministri që merret me zbatimin e marrëveshjes së Ohrit është shqiptar. Pse? Pse s'duhet të jetë një zëvendës ministër Maqedonas, kur kjo është marrëveshje e Maqedonisë për Maqedoninë, për të respektuar, për të ndërtuar një bashkëtesë të re, moderne, demokratike? Pra, duket që këtu që është një hajtu bëj një lëshim. E tretë, me ligjin e përsëri të 2007-s, Parlamenti i Maqedonisë miratoi 6 festa shtetërore. Nga 3 që ishin. Asnjë festë nuk është shqiptare. Shqiptarëve u janë lënë festë në kuadrin e festave të bashkësie të barabarta me romët, turqit, serbët e tjerë. Tjetra, edhe njëherë para se të vija këtu, hapa të gjitha faqet e internetit të ministrive të Republikës së Maqedonisë. Për të parë mos gjeja ndonjë faqe e interneti që të ishte edhe në gjuhën shqipe. Nuk gjeta asnjë faqe të tillë. Pra, solla 3 shembuj për të thënë që popujt dallohen nga simbolet. Popujt nuk dallohen sa janë futur në punë. Sepse edhe në perandorin turke, shqiptarët, dhe po të referohem referatit të Ahmet Davutoglus, ishin me shumicë dërmuese në poste drejtuese dhe në administratën turke. Por ama u mungonin ato që quheshin simbole. Pra nuk është sa janë punësuar tregus i zbatimit të një marrëveshje që në thelbin e saj është politike, në thelbin e saj ka të bëjë me marrëdhënie me dy popujve. Dhe unë e quaj të drejtë tezën që ushtrua këtu që ka ardhur koha të themi, a mund të bashkëjetoj? Edhe ky është debati që duhet bërë. Nuk është debati që bën edhe ndonjë parti politike shqiptare për këtë apo atë rast. Rastet e veçanta nuk kanë të bëjnë me thelbin e qenies së një shteti. Kanë të bëjnë me jetën e përditshme, siç ka sot do ketë dhe nesër, Sopot apo raste të tjera, Hage e tjera. Këto s'kanë të bëjnë me thelbin e marrëveshjes së Ohrit. Marrëveshja e Ohrit është shumë herë më e madhe. Ndërsa ajo që thuhet për emrin, për mua është një pretekst. Po preteksti këtë radhë është i bashkësisë ndërkombëtare. Problemi i emrit është shumë i thjeshtë. Ky vend quhet Maqedoni. Ktu s'ka nevojë të shpiket emër. Ajo bëhet sepse bashkësia ndërkombëtare akoma nuk është e qartë se ç'do bëj me këtë rajon, me konfigurimin e këtij rajoni. Zoti Gjashule, ka ardhur koha që të flasim kështu siç pretendojnë edhe zoti Bashi, po edhe zoti Danaj, se jemi për të bashkëtuar apo duhet ndarë? Па со сиот почит, јас би сакал да го изразам истото мислење како што го има и господин. Јас го почитувам мислењето кое не кореспондира со моето. За среќа во едно несреќно време успеав да ја запознаам Албанија и нејзините проблеми, карактерот на кој дојде до хомогенизација на различните религии и етнички заедници во неа, и ги гледам што ги има проблемите денеска, и би сакал од господинот малку да чуам и тоа како таму се хармонизираат односите меѓу малцинските заедници и нивните права, но тоа сега не е тема и не сакам ова да се свати како пинг-понг, но сакам да кажам следно. Се додека во Македонија владее дискурсот едни даваат, а други бараат, а никој не ќе да се зафати да гради,
ние ќе имаме политички елити кои ќе манипулираат со задоволството и незадоволството од давањето и со задоволството и незадоволството од барањето. Ова што господинот го кажува за знамиња, за јазици, сето тоа е во даден момент политичка алатка на одредени структури, ова што го кажа Алберт, долготрајната заедничка борба за еманципација на двете нации, чии што прашање уште не се до крај решени, никогаш не поставила на таква брутална конфликтна позиција како што им се случи на другите народи во поранешна Југославија. И ние треба да појдеме од таа основа и да видиме зошто ни се појавуваат ситуациите кои се подложни на конфликт, на криза и на повторување на она што се случуваше во Босна и во Хрватска, што не смее да дојде овде. Јас сум убеден во тоа дека отсуството на зрела политичка понуда, која ќе им се обраќа на граѓаните, на начинот како ќе живеат, на начинот како ќе заработат, на начинот како ќе се образуваат, на начинот како ќе се лечат и на начинот како ќе се грижиме за возрастните луѓе, ние наместо тоа да ни биде примарна дикција, ние сега се зафаќаме околу тоа дали одредени символи, дали одредени елементи од идентитетот на еден народ се користат до оној интензитет да се покаже разлика, не заедништво. Јас знам дека сме различни. Јас знам дека имаме различни култури. Јас знам дека делиме различни религии. И едните и другите. Имате и албанци кои се христијани, имате македонци кои се муслимани. Значи, елементи за заедништво имаме. Меѓутоа, не ја гледам потребата кај ни една заедница во рамките на држава која од секогаш била наша, без разлика дали била окупирана или самостојна, да мора денеска да се докажуваме кои сме и што се. Која е придобивката на тоа и што е целта? Целта и придобивката е да се појави политичар кој ќе рече не, ти не си доволно албанец и мене ќе ми рече ти како македонец не си доволно македонецот и му даваш на твојот побратим албанецот повеќе отколку што би требало според некое непишано правило. Не. Грешката е во тоа што ние денеска, еве во овој политички момент во Македонија, се расправаме дали Демократската унија за интеграција ќе излезе од коалицијата за да падне владата. Што? За да дојде друга политичка партија која претендира да го оствари тоа право, а не може да го добие на избори два пати поред. А кога ќе погледнете на нас за да видите како се развивале односите измеѓу, не реториката, туку односите измеѓу двете македонски доминантни политички партии, и кога ќе видите кој во Гостивар симнувал знамиња, кој во Гостивар убивал луѓе, кој во Тетово тепал луѓе, кој забранувал универзитети, кој пукал на Битпазар, кој апсел луѓе во Радожда, чии луѓе исчезнувале, ќе видите дека денеска со инсценирање на нов етнички конфликт за кој нема место, бидејќи имаме рамка и треба да имаме политичка волја да се договориме, да го имплементираме, кој денеска треба да биде главниот бенефактор на кризата што ќе произлезе од излегувањето на доминантната албанска партија, на албанската заедница од власта, партијата кој ги создаваше проблемите, кои не доведоа до конфликтот 2001 година. Според тоа, дајте да го тргнеме ова на страна и да се зафатиме со она што е суштествено. Имаме држава која мора да ја направиме функционална за сите граѓани, од до ред, а потоа во рамките на функционалната држава посебностите можеме и треба да ги градиме, и треба тие да си бидат одлика. И пак ќе кажам нешто што го повторувам, пења ми вади устав. Уставот од 1974 година на Социјалистичка република Македонија во делот на правата и организацијата на локалната самоуправа беше далеку подобар од било кој обид што го направивме од тогаш наваму. Наместо да го дезидеологизираме тој устав и да ги задржиме општините како што сега ги правиме наново, да ја задржиме правото на употреба на јазикот кој беше општо и во парламентот и сега, тоа дали се користеше или не, беше прашање на комуникативна економија и символите да си останеа како што беше, ние ќе го одбегневме конфликтот 2001 година. Тоест,
Ако имаше политички радикализам кој бараше причина и повод за конфликт, ќе мораше да го бара на друго место и во други односи, а не во правата. Вака, редуцирајќи ги правата за да докажеме некаква државност, ние доведовме една цела нација која никогаш не била во конфликт со нас, да падне политички пленик, заедно со македонскиот народ, политички пленик на својата политичка елита, и дојдовме до конфликтот 2001 година, во кој, кога го направивме, кога паднаа најголемите жртви меѓу двете страни во конфликтот? Откако се седна да се преговара рамковниот договор и се направи, што значи дека некому не му одговараше да има доверба меѓу двете доминантни нации во Македонија. Прашање за сите, ако постојано политичките елити, знаејќи дека да ја прифатиме и теоријата која што е и реалност, рамковниот договор е целосно преточен во Устав. Ако е така и ако постојано политичките елити, како што рековте, манипулираат или преведено го прекршуваат Уставот, тогаш која е целта? На крајот доаѓаме ли до она што го кажа господинот Бачев, дека може би некој или сите заедно потајно посакуваат да се седне на маса и... Па nuk prishet bota në sulin, tavolina tot bisedojnë për çështjet asaj teme, se ne jemi dëshmitar 20 vite fundit janë shpërbë sisteme shumë më të mëdha se ky edhe nuk është prish bota. Ne tash flasim ku është pengesa. Se përket marrëveshjes së Ohrit, veç një koment do të jam, se baza, temelet e marrëveshjes së Ohrit, disa shtylla, postulate, edhe pse tash thuhet këtu se janë implementuar, se janë plotësisht, ato totalisht janë anashkaluar për konceptit i cili ka qenë fillimisht i promovuar. Ne tash flasim për punësim, pajtojmë me kohë që punësimi nuk është dhënie e rrogave. Pjesë e marrëveshjes së Ohrit, e cila flet për përfaqësimin adekuat, nënkupton shërbimet qytetarëve shqiptarë që duhet t'u jepen prej të punësumeve të cilët i kuptojnë në mënyrën adekuate dhe japin shërbimin në atë mënyrë. Ajo se të ketë shqiptarë të punësut ose jo. Për mu si Albert asnjëherë zgjedhja e situatës sociale të një shteti nuk është meritjen e numrit në punësve. Po në punësit e kanë obligim, shteti ka obligim nëpërmjet në punësve të cilët do ta reflektojnë popullatën të japë shërbimet adekuate. E dyta, ne folim për një decentralizim. Decentralizimi ka marrë një pjesë të madhe në marrëveshjen e Ohrit me qëllim ta minimizoj mundësinë e qeverisë qendrore që në mënyrë arbitrare të vendos të anashkalojë nevojat e lokaliteteve me shumicë jo maqedonase. Ajo ka qenë koncepti pse është pjesë e marrëveshjes së Ohrit. Ne jemi dëshmitar se që 10 vjet decentralizimi ngec në shumë sfera, fiskale, përdorimin e tokës, zhvillimin lokal e kështu me radhë. E treta është demokracia konsenzuale, të cilën ne kemi anashkaluar në mënyrë arbitrare, duke i kushtzu, duke mos i marrë parasysh nevojat e përfaqësuesve politik të komunitetit shqiptar, qeveria promovon një politikë qeveritare e cila është shumë e ngjajshme, mund të them e reflekton politikën partijake të saj. Ne duhet ta kemi parasysh se qeveritë, të cilat nënkuptojnë më shumë parti politike, nuk mund të kenë program qeveritar partijak. Ato duhet të kenë program qeveritar përbashkët ku do të reflektohen gjithë programet e partive që marrin pjesë në atë koalicion. Edhe kjo është improvizu, është anashkalu, edhe ka gjeneru një ndjenje pak kënaqësie të popullatës shqiptare me pozitën aktuale të cilën e ka jo vetëm subjekti politik shqiptar, po edhe politika qeveritare se si anashkalon nevojat e tyre. E dyta, ka pas programe dhe aktivitetet qeverisë të cilat për popullatës shqiptare janë pa totalisht provokuese. Во тој контекст кој е тука повеќе одговор? Груевски кој што, еве, да бидеме по-конкретни, Груевски кој што преговарајќи за коалиција рече дека ќе меѓуетничките прашања ќе се стават во мораториум, или Али Ахмети кој што со две раце застана зад програмата проширена и надградена, во која го има и Скопје 2014 и многу други проекти, или подеднакво и двајца. Бидејќи не го имале фокусот на она што... Të dyja përgjegjës. Gruevski është përgjegjës për mirëvajtjen e punës në shtet, është kryeministër. Edhe nuk mund të anashkaloj për vetes përgjegjësinë për zhvillimet e përgjithshme në një shtet. Ndërsa Ali Ahmeti do të jetë përgjegjës ndaj popullatës e cila ja ka dhënë votën. Domethënë aty kërkush nuk mund të amnestohet për përgjegjësisë. Si kush e ka pjesën e përgjegjësisë vetë. Por përgjegjësinë më të madhe e ka ai i cili i drejton, orienton dhe i gjeneron nëpërmjet orientimit gabueshëm i gjeneron edhe problemet. Ajo është се përket përgjithësisë. Да се надобрзам, јас стојам на моите барања, на моето кажување дека во оваа држава
Албанците многу повеќе права имаат колку што ги имаат другите етнички заедници во други држави. Спомна територијална поделба, никаде во рамковниот договор не пишува дека Струга и Кичево треба да бидат со доминантно албанско население, па со територијалната поделба 2004 година стана доминантно општини со Само доминантно. мала дигресија, Србите во Косово имаат многу повише права отколку што имаат албанците во Македонија, се само 5%. Може да продолжите. Да, така, само да се довршам. Убаво би било кога би македонците во Албанија би имали исти права. Значи тие права, значи тоа нешто после во рамковниот договор беше предвидено во Универзитетот на Југоисточна Европа наместо два универзитета. Значи смислата ми е дека пак се не збориме некои општи работи и кажуваме дека противречности не е исполнет рамковен договор. Дај да видиме конкретно што не е исполнет од тоа рамковен договор. Не е точно дека не е исполнет. Пропорционалната застапеност се оди. Територијалната поделба се направи. Сега не може да се дадат права да се убивате и се растурат држави. Такво право нема никаде. Во кој устав во Европа вие имате право да убивате и да растурате држави да не одговарате? Веќе ди коментара се моги. Дамја територијали асикаќан пиесе е марвеште согри. Па рефлексиони и популатас не примет лиѓеве. На куптукту дамја територијали аш ни прџесиѓеве да ме мачанише е марвеште согри па е Европас. Тенденција се европјане per decentralizim pushtetit. E dyta, përfaqësimi adekuat nuk nënkupton që 1000 shqiptarë të marrin rroga dhe të rinë shtëpi. Ajo është e dëmshme edhe për maqedonasit, edhe për Maqedoni, për taksapaguesit, po edhe për shqiptarët që duhet marrin shërbime për tyre. Unë atë nuk e kam bë, as që jam përfaqësues i partisë politike, as më intereson se pse e kam bë ato. Atë ka bë qeveria, ban njerëz në shtëpi, u e për rroga, ato nuk bëjnë punë. Ajo është përgjegjësia e unë. Përgjegjësia është sigurisht ai i cili udhëheq qeverinë. Добро е кога примати плати, иначе ако тие вие на бюрото ќе видите и многу македонци невработени и од другите етнички заедници, не се само албанци невработени. И сега што ми другата теза што сега се наметнува во јавноста, еден печаток дека Ахмети е декор во власта, дека слепо ги следи сите наредби на Груевски. Па се знае се во една нормална демократска држава се знае дека премиерот е тој што шефува со владата, он ги координира сите министерства и треба да се почитува. И сега најмерно се подбуцнуваат тие работи во јавноста кога се кажуваат дека Ахмети го губи гласачкото тело бидејќи слепо го следи Груевски. Јас колку што знам албанците имаат 1/3 од министрите, имаат заменици министри, имаат директори и тие луѓе секој се бали си од на работа и си ги вршат своите надлежности. Значи координираат со тие министерства. Ние сега очигледно се враќаме на состојби која што беше жално да ја гледате кога 2004 кога беше кога Буџако како министер во јавност излегуваше, викаше јас не го фермам премиерот Буџковски, не одговарам пред него, се одговарам пред Ахмети. Тоа ли е демократија? Во една држава се знае премиерот мора да се почитува, он ги координира и он ја носи одговорноста пред граѓаните утре кога излезе на избори. Јас не знам сега што Ахмети е декор во власт. Албанците нормално си одат, исто обработуваат тендерите во позадина си ги добиваат како македонците. Тоа корупцијата си оди. Тоа е нормална мислам и не знам се зошто се ствара таква атмосфера дека некој приврзо ке Ахмети во власт. Си ешивни роли на Ахмети бендак се qeveria? E kam fjalën qeverisë Gruevski. Është një fenomen që ndodh tek lëvizjet ilegale, të cilat kur dalin nga ilegaliteti në legalitet, në qoftë se nuk orientohen mirë, drita u errëson shikimin. Po pse kjo nuk ndodhi 2002-2006 dhe se ishin Kjo filloi që në 2002. Kjo nuk është puna se ka filluar sot. Dhe në këtë aspekt do të thoshja që në qoftë se kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski për mua është koherent, konsistent, i palëkundur, duke filluar të paktën që nga sa i njohun veprimtarin e tij, që nga 7 nëntori i vitit 2004, kur organizoi referendumin kundër decentralizimit dhe për të cilin referendum votuan 409.000 qytetarë, pra që është trupi i tij elektoral me minus plus disa mira, pra ai ishte e kupton më mirë psikologjinë e popullit të cilit i përket dhe duke e kuptuar më mirë psikologjinë e popullit të cilit i përket, edhe ndërton një politikë të tillë, prandaj edhe votohet dhe t'jeni sigurt edhe do të votohet dhe nesër. Ndërsa Ali Ahmeti ka një devijim nga programi i tij, është shkëputur nga ajo që kërkon populli nga i cili ai ka dalë. Dhe më shumë bën një politikë globale, internacionaliste, do më shumë merret me integrime rajonale, në një kohë që integrimi fillon që nga fshati. Po marr si fshat që nga Reçica e vogël. Pra,
Интегрими nuk është një nocion I përgjithshëm. Integrimi është konkret. Integrimi fillon që nga ajo barazia e thjeshtë në shkollë. Dhe integrim nuk do të thotë që shkollat në struk të ndahen mbi baza etnike. Ky nuk është integrim. Ky përkundrazi është kundër integrimit. Pra, kemi dy filozofi në qeverisi. Një është filozofia e Nikola Gruevskit, e cila votohet, edhe në sondazhin që ju sapo dhatë përsëri, është në vend të parë dhe të jeni të sigurt do të jetë gjithmonë në vend të parë. Ndërsa fatkeqësisht tek Ali Ahmeti, po dhe tek partitë e tjera politike shqiptare, të cilat në vend që të krijonin opozitën etnike për të zbatuar marrëveshjen e Ohrit, filluan me njerë të ndaheshin kush është I majt, kush është I djathtë. Kur nuk ke realizuar të drejtat qenësore si etnitet, është komoditet luksitet për të thuash jam I majt, jam I djathtë, jam I qendrës majt, qendrës djathtë. Ali Ahmeti gabimin e bëri 100 shtator të 2002-shit, kur fitoi zgjedhjet dhe kur nuk ftoi PD-shin të qeveriste edhe ajo bashkë me të në pushtet. Pra, ne si shqiptar, sa të zbatohet deri në fund në marrëveshje e Ohrit, do futemi në qeveri komplet që të gjithë. Ne nuk kemi opozitë kujt. Ne kemi një opozitë etnike. Është më vonë kur zbatohet kjo marrëveshje, kur të krijohet kjo frymë besimi, kur marrëdhëniet jenë vërtet mbas standardeve demokratike, atëre le të quhen si të duan dhe le të përpunojnë çdo lloj ideologjie të duan. Fatkeqësisht nuk u ndoq kjo rrugë, fatkeqësisht në 2006 u veprua po ndryshe nga partia tjetër, fatkeqësisht dhe më vonë u ndoq kjo dhe sot shqiptarët janë në pozitë të palakmueshme për shkak të politikës së tyre, të politikanëve të tyre. Pra, u mungon politika reale përfaqësuese përballë një kryeministri I cili është, po e theksoj, shumë korrekt dhe shumë koherent në qëndrimin e tij. Ако може само кратко, еве пак доаѓаме до тие општи формулации, незавидна положба. Во што се гледа незавидната положба на албанците? Еве кое право го немат во Македонија? Па шпијете tek ju do t'i dam. Не општо како разликуване конкретно. Shqiptarët në pozitë palakmueshme. Po, më duket se thash parë. Sot policia mund të shkojë në Tetov të heq flamurin shqiptar. A ka pozitë më të palakmueshme se kjo? Nuk po merrem me të tjerat. Sot, s'ka ligj. Çfarë ndodhi në 97-ën? Për ata që kanë kujtesën historike. Në 97-ën policia shkoi në Gostivar hoqi flamurin. Ndodhi për lesh. Po u akuzua policia. Personalisht, unë nuk akuzoj policinë. Unë akuzoj politikë. Policia është në shërbim të ligjit. Atëre, малко е хипотетична ситуација. Не, господин Тежеда, запознат сега полицијата не беше во Тетово знаме да си на полицијата, оде уопште криминалците му, терористичка група први ден. Ма сега пред 15 години кажува. Хипотетичка е. Ја сега полицијата во најскоро време беше. Он сега каже дека полицијата во овој момент ако сака може да го тргне албанското знаме бидејќи нема закон. Sepse ka një problem. A flasim për shtet ligjor. Po? Se deri tani për këtë po flasim që ligjet nuk екзистои. Полицијата тоа не го прави, како што и обвинителството во Тирана, кога покрена постапка против градоначалникот на Голо Брдо, виде дека е грешка, па го повлече. Така и ние сега, при ваков уставен суд кој е неквалитетен и кој, иако е политичка институција, партиски решава, ние не можеме ова прашање да го синеме од дневен ред, затоа што Уставниот суд го укина, односно укина одредби од законот за знамење и ние уште не можеме да собереме политичка волја да направиме друг. Но ако слушавте внимателно, Алберт го допре она што е за мене суштествено, а и Јанко и јас сакам малку да елаборирам на тоа. Да, јас во собранието како пратеник бев ставен во ситуација да гласам за кадровски решенија, чии што курикулум вите се сведуваше на возачка дозвола и завршена школа. Од способност, значи како квалификации да се влезе во системот на една комплексна држава и да се изгради функционална институција во рамките на едно компликувано мултиетничко општество. Не може да даде резултат. Значи, не сум за тоа, а треба време, да се имплементира
по секоја цена се, особено оние работи на кои им треба време да созреат. Разберете, во овој момент одредените сегменти на неквалитетна државна управа, и не ја делам по етнички основи, ги доведува во подеднаква лоша ситуација и македонците, и албанците, и србите, и турците, и ромите, и бошњаците, и власите. Појдете во било кој, а и тоа е наследена болка од сите досегашни влади кои не се зафатиле тоа да го подобрат, па сега нешто малку се прави, ама појдете да видите, на шалтер чекаме заедно. Без разлика дали на шалтерот за лични карти трите службеника се албанци, а јас како македонец стојам и чекам со 20 на луѓе да сменам документ за идентификација. Не функционира. Не заради тоа што нема правична застапеност, туку таа ете ја има, ондека во Беков, во општината ја има. Меѓутоа, не функционира за тоа што државата не може да ни даде на нас граѓаните без разлика кои сме и што сме квалитетна услуга. Не функционира наплатувањето на данок, повратот на ДДВ, 1000 работи кои се во држава, кои не одат онака како што треба, и ние тука треба да ги сконцентрираме силите и оваа коалиција треба да се посвети на тоа, а не кој кого ќе го преигра во наддавањето околу тоа дали можем да истакнам знаме или не. Мене не ми треба знаме, мене ми треба тапија. Сега се трансформира земјиштето. Сакам да отидам во катастарот каде што има подеднаква застапеност и тој документ да го добијам експресно. И да кажам уште ова. Структурата на власта во Македонија е биетничка. Не заради правата на заедниците, туку заради амбициите на политичарите. И за крај, 1861 година почна граѓанската војна во Соединетите Американски држави. Сега сме 2010 и се уште има елементи од војната кои во американското општество после толку време се решаваат, се болни и непријатни. И цел свет со воздишка доживеа мелес, значи не црнец, афроамериканец пораѓање, туку мелес со темна боја, да дојде за председател и Америка да здивни и да рече конечно 200 години подоцна, односно 100 и кусур години подоцна, успеавме барем тоа да го направиме. Македонија за 20 години, а колку е од рамковниот договор? 9 години, 10 до година ќе биде, така ли е? За 10 години направи многу повеќе, ама ќе и требаат и 100 години да се сменат неколку генерации, да се смени европската перцепција за тоа што е национ и каде е тој, и конечно да се средат македонското и албанското прашање. Додека Република Македонија не добие целосно признание и не влезе во Европската унија и во НАТО, нема ни Косово, нема ни Албанија да ги огрее сонце. Видете што се случува во Грција, во Бугарија и во Романија. А до зидат да си до зидат, дојат пјесе да батит не важдим, тани да одбем пауза на пар реклама да креем и се риш на студио.